Mr. Chungkhogin Sitlo Pastor ordain kin nei na dinga tu ni khu a compound ki su thiang pan hi in ni cho he nunga ho ni chilanga he phaizol nunga ho nunga fel ta hon sung alo ovin langa asam kan nu hi le in nei nu hi in khat te ni hi acha te ni nunga te ni ai thonin langa kho tui khai di ho si kho in nei pa ade tol pa ho langa in khel langa khat in kho happy chen hi in am hi che he a inu pastor pa te au pau in hi in hoina sa na wei mo ni ve ben ke jong sang khol jong ka nei lo ji a ka ke wa ka pan hen agam sat to nang la hoi so ni na min khon cho hoi yi na khol lon ne zau zau lon na sei tai mo nang la cha nanga hi in nei pa ki boy jeng hin cha don le la na to jeng hitan kin ni kho tiang le bo thau hani ani go ji a he thei top su apa nga hi je